Kapitan Enteng! Dagiti aso yu abulos, nasken, may igalot ida. Sa nga pulon na bumarangay, ti may nagreklamo, may panggap iti ruget dagiti asaw. Kakaiwara, agiwarada iti basura. Nakababain ka dagiti maisarong abisita. Nawatan nyo amin, timbaga. Nawatan may. Okay, meeting is adjourned. Ay, mabit lang, Apo Kapitan. Hoy pare! Apay ngay. Awan mo ti ipamirindam kada kami ang nakimiting. Meron! Ayan na ang ngaraw. Apo, hindi yung irwar. Gulit ka. Sika! Kap! Irwar mo man, tayo kurnek, tayo suti bunong mau. Tawag ka! Sagay sa lang Areglado ka! Diyak ko man may nakimiting. Sana amabsog iti kurniklaeng. Kuko ayaw. Nagalas kayo kiting. Upay ganas. Tiluko abadong. Mabalin mat. Merienda anti kurnek, sana ya? Huwag ka, babalin na ito! Anya ti kayat na, hamburger? Nay, apay anak kami suot ka si mangkat, badaw. Kasanumot nga men. Nabisinanak iti barangay hall na nakimiting. Anya? Nagasam mo ti ipameriendada ngay. Kornek. Umdas nga ro da jay iti mabisain. Alaman? Amangan mat no awan tina-i-budget para iti merienda. Diyak mo Nay, adda tataulan ti asaw. Amangan no adda bisita, badaw. Mabit lang. Tayo nakitaan. No asino na ita. Nay, sigamat gayang pitang. Naimbag man, ta nalagip na kami asarong karan kin ni Antim Atuyang. Wanang kalbadong. Agbakasyonak diti lugar yo. Ta maburing nga kiti lugar mi. Man-mano ti makita ka si Jay. Anya. Kaya't mo asawain, baro kapaylaan nga ging gaita. Wanang kal. Awan samot ti mga yat kanya ka chicks. Pitang. Natar ka mo, titikunak. Ang mapay gaya, di ka pala makasilo iti upa. Bading kan samay. Ulitin man, tikino naman kal. Nagsakit mo ti palang kita na kanya. Kuwa baraw, lipata mo timbagak. Lipata mo. Angaw ko lang, dayjay. At tinasayat. Intagumatang iti arak ta ginumtaman kit day, pitaw. Uwan ayos tinapanunot mo, Uncle Badong. Umapsutan ti silaw dagiti matak sana balita si daga kon iti balay may. Manipod dito dakil apoon ti kay mitaw. Siguro 30 nga adang makasangpit ako iti mansud trap. Na. Ay sus, naiwaran dagiti basura kinalkal dagiti asaw. Salaki! Salbakit di. Kay bagbagak pala iti meeting. May galot na dagiti aso da. Ay unayin. Sino nga taaya? Diyakin tarakan ka dagiti aso ngay nabugdo. Tapag multa ko ba? Ada, nalamis a soft drinks mo, miss. Naa. Miss, kunata balasang ka kano bakit kuna ni Uncle Badong. Ha? Nagbastusan da ito'y atao. Ni, kita anak mutlatan. Kras naksamot, miss. Naa. Kitaan ka takabarbaro ka dito'y lugar may. Korek ka dyan, miss. Bakasyonista dito'y lugar yo. Nanakwanang kunamlata kanyak. Tanatataenganak nga adayong ngam itisika. Ay, okay, no problem. Mala, pagat-gatang nga ron no adda, nanakwanang. Sige, mabiit laang. Naluto mo'ntay pulutan mituyang. Saan pa'y? Lutlutwak pa'y laang. Tanay, isagsaganak namin tay kanan ti asaw. Ay bayam dagiti aso ang mabisinan. Amo dati agsapol iti kananda. Tiga di pulutan mi kinipitong ti asikaswan. Mun, mabiitan da ito eh. Malutluton to'y prito at tilapia.
Ay na. Sige gayon di. May sa tanod dito'y kabildatan, bro. Wen, bro. Isaan na ulimak dito yung lugar mo eh. Awan ti aga pa. Ay, pod no day tapitaw. Iso ti mabigbig-big may sa kasiglatan at tanod dito'y kabildatan. Kaya't meron asawan dita. Malalaki ka. Awan ti kabuton mo. Ay, wala, bro. Kabutang dagdag iti barairong alalaki dito eh. Makastaron. Duwata. Malalaki dito'y kabildatan. Pitaw. Padasok man di kabalam. Ha? Dinanog nakmutan. Apay nga ipitang dinanog mamatayin. Lawan ka. Talaga matlang kabalam ti dumalog. Saan? Di kaya gabo dito balay. Saan? Abay, sa dino ti papanabinteng. Imot mo day tabadang mo. Inaksungatan tayo ng danog iti may sa atanod akadwa ni Kwarab. Ha? Sino day tatao? Kaanakan ka nun di ba daw? Agasan, isuka no, ti malalaki ita dito'y kabildatan. Ay, nainteng. Amangan numaisagmak kay ti kastang aramidam. Ay, kasaritam iti nasaya at jay tao. Saan maala iti pinudutan iti ulo dayta? Talaga at tagtagbatak na diya tao na makita. Pagbalinag man, sardinas. Na! Apay, anya tinapasamak iti matam, ha? Naglitam matan. Ay, dinanog tayo kanakan ni Tata Badong. Nanakwa na. Anya? Inawis na kami na naginom iti balayda. Kat, kilahat mo ito na dinanog na. Ay, naglastog matan day di abisita. Kunamlano asino nga agsasao. Nagsakit nga ron ti matak. Nanakwa na. Isu gumatang akman iti ay, nga idagpal ko iti black eye ko. No adda. Ay, sapay awan lakok nga ice. Ta, kakaadamat lati kuryentay. Blackout nga min itay. Ay, una yan. O sige. Anusak pa lang nga ron ti sakit na. Anday ko. Imbagman, ta saan ka alimaban, kiray? Lumaban na karod ko man, ana. Ang bimalait mat ni Tata Badong. Aggubal kami kuman, Ay, tirumbang iti day di atao, mapapanaw diti lugar tayaw. Wan na. Saan niya iso ti agari dito kabildatan? Nakalaslas-tog da dya tao. Nasapa kita naglukat diti tersena. Saan abalay ta, adaw madagiti umay gumatang anasapa. Agsagadak man kitday. Ay, just kay. Naiwaramot din dagiti basura iti parangan. Ibagak man ka ni kapitan nga dalata agibulbulos iti aso na. Maray! Nasaya at nasapa ka naglukat. Gumatangak man iti kape kan tinapay mo. Mabit lang, Maray. Na, agmurmuryot kamat abigbig at maray. Siyak samat ti pagbubusuram. Ibagam lang. Ha? Ay, saan, Maray? Dagiti aso abulos. Kita ti inaramid da iti basura. Naiwaradan iti paraangak. Ay, iruruman ko ti akin ko kwa iti asaw. Asapay la kumataag gagatol ti kilikilina. Naa, saan amaray? Di ka mangirurumun Naghalasan ti ukalay. Naa. Ape asika ti magasangan maritoyang. Sika aya ti akin tarakan kadagiti aso abulos. Ha? Ay, kwa. Ay, saan? Saan maray? Ala, lakwan na kiting. Tanay, makakapkapin dabadaw kan pitaw. Nasaya at na ibagang kanyak tikas ta kagawad kuanan. Nagasangan ni maritoyang iti imbagak ti kasjay kan kuana. Pagmultag ida, lumapanagnakan nga aso da dagiti bulos iti rabi. Awan pa'y dengdenggen dagiti at ang tao. Imay pa nakimiting ni pari pa dong, hindi namin sa nakalman. Day talaang ti maibagak kapitan. Innakoy, pinanawak namin tayo tersenak ang nakalukat. Ay sige! Mang panunutak man iti nasaya at nga aramidan. Tapno agnakam, dagiti natangken ti ulo da, nga gibulbulos iti asa.
Kunakon kahit. Bulos manin dagiti asaw. Ala, umasidig kayo, itiapan ko ang basura. Iwarayo, palsiitan kayo. Agilingid at ito ka masitasan. Data, umasidig dan iti basura. Isaganak ti palsiit ka. Kumporme ti mapuntaak. Na! Dapari ba dugan pitong ti sumungad anabarta? Mailasin ko ida, gaputa silad ti bulan. Salagay! Agawin kayo! Na, Salagay! subot kayam ni pare ba daw? Idi inabog na, nagawid dan. Naglimagak. At turong dan dito asidag tinaglimagak. Nagpaliiwak idi rabi ibanan. Nimot gayam pare ba daw? Di akin tarakan kadagiti agiwarwara iti basura nga asaw. Kastaya, tinasayaat, paayabam ni Pari Badong, ta ibaod na dagiti aso na. Isukti aramidan. Payabak iti barangay hall. Ikak iti ultimatum na. Unusan? Paaramidak iti mandamiento di aresto. Agdudo mamanen tilaw-lawatem, inteng. Talaga nga aramidak ti kasta. Patiliw ko ito. Kadagiti malalaki at tanod ka. Chip! Anya? Ada sapsapulon niyo, awanted ataaw. Ada nakapatong adakil agatan iti ulo na? Uwan. Sige, Chip. Ipakaw mo ka, Dagos. Ewan, no ada may sarong kriminal iti barangay ka. Talaga ngay bagak. Sige, Chip, bye-bye. Na, Jesus. Inteng. Sino dyan kinasaritam iti cellphone? Ikwa, ni Hipay. Damdamagan na. No ada ka no na isarong kriminal dito barangay kabildatan. Anya ka no ti kaso dyan kriminal? Nang rames ka no, iti bakit abalasang. Anya? Dito timbaga ni Hipay. Na, Napagdaaranan dagiti kakapitanes, maipanggap iti nasaw aripes. No, sino man dadya aripes? Saan lang nagbasak-basak iti masakupak? Wino, area of responsibilities ka. Talaga, adyak mapakawan, agraman karkarmana. Most beautiful. Naa, una yan di pa nang kitam kanyak. Agkirim-kirim ka mundan. Nagpintas ka nga miniti pa nagkitak, Miss Kuanang. Ay, awan respetom iti bakat. Anyat gatangam aya. Lollipop. Mabit lang, ta mga laak. Ato ti lollipop mo. Agyaman na. At iti bayad ko. Keep the change. Ay, bastos, inigama mo tanti ima. Uray gayang bakit kakit nalamuyot pa ilati dakulap mo. Sige, mafana kaon. Bastos sa lalaki. Awan respeto na itikas kanyak abakal. Anya ti inaramid kin kadadya lalaki, kagawad ko anak. Ay, awan respeto na iti babae, kapitan. Gaman nakiden, ti dakulap ka. Anya, ay agura ka. Ay, uwan! Hustaw! Adan pamalpalat patak. Sa anak lakit di anak biddaw. Anya day ta, kapitan. Isulakit ti dayjay atao, ti sapsapulan dagiti pulis. Wanted atao, kung hipay. Maray, ripis dayjay atao. Numapanagnagak nga isungag pa isaw. Sus, i-report ko adagos ka ni hipay. Ha! Kumpirmado. Isu dayta, jay wanted asap-sapulin na hipay. Isa na ba may salang nga awag ko pa dagiti pulis. Umay dan adagos. Nabartak dansan ka ni pare pa daw. Baliiwak. Diyos ka. Paulan na kamatin dagiti aso ni pare pa daw. Pumadawak dito. Ang mga duman laudak. Awagak mutin. Hihipay.
Salaki! Hey! Salaki! Dan sakit tayo iti aglalaw. Uncle Badong. Mga lima basla tao dayjay. Hoy! Agda ka di tao nila! Woo! Agbarang ka! Bayaran, pitong. Lima basla tao dayjay. Sino nga tadag iti nakakotya si Mang Pike? Na! Ha? Nay, pulis mo, tadag iti umay dito. Agad! Pitong bakyan! Nak! Arestado ka! At ay may warrant of arrest. Kontrakan ka. Saan? Didakto mo yan! Sir, ka iti kaya tasawan na ito. Wanted ito tao. Ala! Pusasan niyang kakadwa. Yes, sir! Okay, sir. Si Kamatata. Aha! Sumurot ka iti presinto. Imbestigaran da ka. Gapo. Nagilambang ka iti wanted na tao. Ay, saan? Apay nga iraman dak. Saan na? Hala, isurot to day tatao, sir. Paray, anya ka din ti mapaspasamak. Saan na siya pagdamagam? Nagtarakan ka iti wanted na tao iti balay mo. Isu akaraman ka, ama imbestigaran. Hala, isurot yun, sir. Saan? Diyak kaya di sumurot. Saan? Good job, Kapitan! Pakaidayawam tinaramid mo. Kas may nga ama, dita barangay mo. Ala, sige. Dita ang tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ti kakaysona. Dawanan na ulyabida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Isagani Yalong Bolyeser. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Jonah Rebotazo. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdengek.